Mwanjumu rigereria Oge Tembe TV andonsia sogoto bwatere kuro karibu sana sekionga chinsa ibere obotko bwarera senchira yobo ikarino chisari kemeronge bere na kianda chomwa mutinyo iga 12 umwaka iga o 2024 nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kura senseme no manyero na rocho kombwate sia gonkonya koenekia mukumanyatura iga onsia senchire ngena bigo mo director ne kura studio ya kabere Havila Kariri oyoko nyuranga na matukaberuka atigari to mwanchumu rigera tnyarako batoko kora umwaka iga o 2024 na mange habari kibaito bamangana banyariko baba koenekia bunanko yasange ribare asenchire ngeri ndo chiko yanyora chinga kechige bono ikaranso ike onyarako banaintwe kurbono wika omwerera bari bonse bago tubwatire kuri sensemo yemitandao Facebook na YouTube twasore live na Getembe TV tojarako batugo sanga ase obwamo ikaranso ike obanintwe ikomwe. Karibu sana mwanchumo rigeria bone kionga chinsa ibira senchira yobo ikarano eikendi gari Jumapili toko chaka kurwase mochi okeroka ase ekiombeke mababo atani bekiombeke International Network of Kenya Account Association banyarako bakomera na bune nchira mo yokoringoria emiroberio erira chikoba konya kwegandaria ase obomobo bakoragwamo no munyakero bwo ekiombeke Evans Moturi niko bono abaki abwe sabu banyarako bagosegeta enkaya bagosegeta eganka yabo yogo chamo na kogendra gosira na ase chinsemo au naboigo Wycliffe Ebichanga oyore omo council member niko bono agokera egetambukiro ekiga nakoba kirambu yamono ababwate na bwasogo chamo bune nchiremo yogo chiakone kiabuna nkoegendria baroroboti orurwariganirwa numurikito Aaron Ototo. Ombege International Network of Kenya Accountants Association nikobomerana ime yomubugani yomo yomochokeroka bunenjira yamo yokusegetana aschinsemo gosichinchira ao bakorawa n'umunyakero wabo Evans Moturi niko bakiabo bechisabu basegeta iganga yabo yogochamo na kogenderera gosirana ba accountant yabatu bwate ekiombe ekorokwa Inka Welfare Association kekoleta aba accountants monsi bibagusi bare ime yagusi na bande bamenyete chinse cy'isiko ensemo yagusi yoka ase ekiombe keria kanene otora ase ekiombe kekorokwa Ispak kebwate chinsagia ao insagia Nyanza na intu abagusi tokaranga tia tochamo tubwaterane tokonye omugusi asobo manyi gwekisabu twatemire gokonya buneko nyarekana gosomia abana na kokonya ase bintu bi ao tugochamo twachanga jibese buna rituko ria rero twabwaterana ase ogosomia abana nonya na ase amarweye nonya na ase amatanga twaba agentekemo na ritoranyare gokonya omugusi asensemo yae Wycliffe Ebichanga oyore mo council member negagokera egetambukiro kio na gokebeka buna egetambukiro gyo koyera nabo igo koyera egatiaria babire bagokora na koenekia ncherie tankoro ku Wycliffe Ebichanga indo mo council member asekiombeke kia ba accountant Kenya ngima Ispak lero dituko buna trachi gosieko mwaka ntore no mogoko sana buna ba accountant bagusi kumera naga elinde tonyare ko batoko gosoriamo ekogeregasi yo accountant negasi eko korune determination yenyingo konyara abantu twarosire omwaka omugima twatebanga lero tiga torache umerana tobe toko sikamo na kumanyana na kugamba ngakitoko bango omwaka ogocha twarakorire mangana usiga iga twasomiria abana abange abana mbali tokurigere twana ara bare nidi twatebanga aya tigango iga turwe siringi yamo tubaire school ntore no mwoko nga twarasomiria abana batatu bakorire school bono iga bare college matukande nkona ratora abana bali babwate oborema twara bachangira chi wheelchair twakora ki ona ara mangana ari tokora outside ase gasiri yeto ya kawaida ya kirarituko nigana kibuna ogocha kwa bamo kwaena kiribuna ngokwana bale aselio gelimo buna aba accountant nabo igusirana ase amakomwa ao kuba mono as county berecha gusi account ya Nyamira amo neli ya Kisii igonde omoringoria okorana serikali obiya bwo kubase kiombe kare moramo ebintu nebinge muranya ko bamogokora ekero buna bono ntubati county berecha gusi ekero turamo buna bagusi nabo tukunyarwa batugukwana ase sauti yamo tunyara ko batokoraria atari kunyara ko bagakorekana biya korengana no gutumia
chiri sausage tubwate buna chibese nandi tunyara kwa tuwika bagambe baitange na kubatebinga nganchiraki gosenga kibabone takoba bagukora ibintu bibiri amanganabo amarunge batumiye chiri sausage chinge bagwate erinde tunyara kuba chigo kwanya abantu baitu na inde gento kende ngenga kime chando ni mingo su challenges ne chinyinge tubwate ase enkai chinga chito bino bona itoba usi na into aba accountant ekaratoramo na batukunya kubato kusanga emichando yose tubwate twateberana kubwatirana edito nya kubatokanya tokunyara kunye solve injire ndio tokunyara abaki abo chisabu boigoni kubasegeta basombe chisabu kwebwatania amone kiombekio unenjira yamo yokoegendereria ase amasoma abo naboigo ase mirimo yabo ya mutwe engakie go encourage bake baitombaroro batari ase kiombeki gietu kia gusi toko ba encourage na bara ubato join tiga bamanyase toka na bara baso ase kiombeke because kiombeke gekoro kuinka inke Mineti International Network of Kisi Accountants ikina kinke Mineti ikene kiombe and once asore the whole world bora yore accountant no belong etiga iga injus sanga na intu toberamo tokora mangana itoamo bona se kiombe kia ba accountant kia Kenya kerge korku ISPAC na kige kebwate mandate asense ye ko regulate na go develop a profession ya accountancy agwa sengo isana sabune council member Aaron Ototo Nyaingiri Gatembe TV Ndemlo murikito Aaron Ototo noroboti rwasenchira yobo ikero mwancho muriga totegata sengane yoyo yebyombe nigo bono ekyombe ekemo kyababwatani ya CBO kyababwatani kurwase county ya Kisii tukoryaro nigo baomera naso mubaganyo yo mochinse mochogembo asebaro gosegeta kwoko egendereria chinga kecho abego nigo baro kuboria gochase ababwatani kone kyabunango esoke bari no gwesona ni asebyombe eyondo kiracho ko bakonya barabu kwegendereria ase amagima bari bosi a member. Can you enough for many people? To Asenat, yeah, is here. Also, I sent 1,000. I think we are talking about kwa Vivian Joseph guru korwe sema ya utamba ninje treasurer ya Bonyatu Youth CPO as a treasurer nengo saba baraibaito bali batoigweta se margobe ya bono banyare ko bago to support ni mait chibe sanchire chi youth fund chire ase chi county cheito banyare ko bago to sira kuna ko bali ke tu anyarire to go chamo eri to nyare go konya na to gendere ngasinchi yo squeeze Kenya yaito una to achakire kiombe ke to nyare go tuare project kuna basae na bera to konye go sira na sa masomo na ncherende yons ndiamo Tukoska bose mwancho morigeria rituko riarero nigo muraibwensi ya Kenya omoske William Ruto agenderire kwegerera emeroberio ya serikali anemona ase sectoria yobachenu asa akeire abana inchi anemono kurwase county ya Bomet asa ikira rituko riarero soko sange misa iyo mwerio ose misa Jumapili yo mwerio so mwako yiga niga arure ogwa kambi yamono ochi asa abana inchi ase county ya Bomet so gwesokia so bunge na kwerikia insi omeroberio omoya bokobato kwa bokonyi bo bwene o social health authority bosesha nigo muraibwense boigo aruro koboria chasa bananchi kurwase chinse mochinde bagendere kwerikia sobonge unenjire moyo chikonyora bokonyo bo nabo igokonyora obobweni abwa bwango no bwerigo rirensa se chinyagitari ao wakati watu wengine walikuwa bado wanauliza maswali kuhusu universal health coverage. Nyinyi watu wa Bomet muko mbele sana. Mulisikia siku ya Madaraka Day, siku ya Jamhuri, mulisikia nilitangaza ya kwamba kati ya counties 5 ambazo ziko mbele kwa registration ya universal health coverage ile kwa SHA, moja yao ni Bomet County. Mjipigie makofi watu wa Bomet. Yaani nyinyi munasoma barua ikiwa ndani ya bahasha. Wakati watu wengine wanataka kufungua karatasi, wanataka kufungua bahasha, nyinyi tayari mko mbele. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango ya universal health coverage ni kuhakikisha kwamba uwe na kazi,
usiwe na kazi, uwe na mapato, usiwe na mapato, serikali ya Kenya lazima iwe na mpango ya matibabu kwa kila Mkenya, na tunataka kila mmoja wetu aweze kwenda hospitali atibiwe na asinyimwe matibabu ati kwa sababu hana uwezo. Na hakuna mtu tena atauza ng'ombe yake ama shamba yake ama ploti yake ati anaenda kulipa mambo ya matibabu. Sasa bima ya afya ya kitaifa ambayo inaitwa Taifa Care itashughulikia mambo yetu yote ya matibabu katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Wakati nilisema tutafanya hii kazi, watu wengine hawakuamini, lakini punde si punde watajua ya kwamba we mean. Mwanjumu rigeria asetare yo yumraibwense ne kiwase county yo ya Bomet niko egati ya bajumbe kurua serikali na bwigase kya makirige kwa meri serikali anemono kiriya ODM banyarako babako ikirana sensemeyo hasebarire ira yo gochakone ke bunamba chikobwatesia serikali ya Kenya kwanza insiyo buraibwa yo muraibwense ya Kenya muskuli ya muruto koriya go ikirania amagendra se chinsemo abo koriya go ikirania bokore liborobya gochya saba na inchi asubega bajumba abo barokanye komocha egati ya baraibari babere bakomocha serikali asemeroberia asebono batebire n'ekingaki abari babwente go chamo kwene kibunanko bwata na bari bunenchira yamo yogo chiko konyensi ya Kenya kwa gandria bosi. Tunasema asante. Wakati ule tulipata ule mwenzetu ule wa Munyoro huko, unasikia jana wanajitupia tear gas, your excellency. Utuachie hawa tuwajibu. Utuachie pande huu wetu tuseme serikali ya Kenya ikiongozwa na wewe ni serikali ya national unity ya Wakenya wote, ambapo hakuna Mkenya ambaye yuko nje. Hapo tuachie tuwajibu, tuendelee na kazi. Tunashukuru, tunakuambia ukue na mwaka mpya wa baraka na urudi hapa tufungue Bosto, tufungue mabarabara na kazi mingi. Mimi ninataka kuwaambia watu ya Bomet ya kwamba ile kazi ambayo Mheshimiwa Rais alipewa, hiyo kazi inaendelea. Ile kazi ya barabara mmesikia inaendelea. Kazi ya stima inaendelea. Kwa hivyo wananchi wote, mimi ninataka kuwaeleza hivi ya kwamba sisi tumsupport rais wetu kwa sababu he means well for this country. All the indicators za kazi ambazo aliweka, maneno ya chakula imeenda chini, maneno ya inflation imeenda chini, na maneno mengine yote ambaye Mheshimiwa Rais ameweka, maisha imeanza kuwa nzuri. Na Mheshimiwa Rais, nataka kukushukuru kwa sababu ya kuunganisha Wakenya, naendelea hivyo hivyo. Na mimi ni mtu wa ODM. Kwa hivyo ukiniona hapa, umeona baba Raila Amolo Odinga, sivyo? Na mimi nataka kuambia kwamba nimekuja hapa kwa upendo wa rais ambaye amepatia sisi kama watu wa ODM. Kwa sababu mnaweza kumbuka kwamba 2007 tulikuwa na huyu rais pamoja, sivyo? Tukang'ang'ana pia pale, akafanya kazi kubwa, na nyinyi wote mlisupport baba, ingawa ilitaweza kidogo, tulifika pale ilifika, sivyo? Ikakuwa namna hiyo mpaka sasa, sivyo? Na kwa sasa baba na rais wanafanya kazi pamoja kwa mambo ya broad base, sivyo? Na tunamwombea baba ili akuwe chairman wa AU. Tuska busi mwanchumu rigeria hegati ya baraikurwa sorgongo rwa Western Kenya bakorwa muno gerio munne we bunge enene Mheshimiwa Moses Wetangula abigo mugavana we county Kakamega Mheshimiwa Fernandez Baraza niko baruro kuboria gocha sabara ya nemono bage siasa abo bachorere kurwa senseme yokoneke bunango chabaramo gukwana eriogi erimo unenchire moyo chikonyora amagendro kurwa serikali ene nabigo kweneke obomo obumo menyi bwenseme ya Western Kenya nko babora senchire ringia. Tulipata mkataba tukasema kwamba we are going to work together, na pia tuongee na ndugu yetu na Tembea tuweze kutembea pamoja. Sasa mimi naungana na wewe hoja, sisi tushikane, twende tutafute kiti, tusiwalimbikizie viongozi wachache lawama, kwa sababu hata sisi kama wabunge katika bunge la kitaifa tuko na jukumu la kuhakikisha ile miswada inapita pale bungeni tumeitathmini ipasavyo. Na mnaona State House inaweza fika Mkoya, inaweza haiwezi.
Sasa simulikubalia niombe ikifika hapo anikumbuke, mimi nitakuwa deputy mzuri. Na iwapo inatakikana tuunde serikali ijayo na tupandishe uzito wetu kwa serikali, lazima tutembee pamoja, lazima tupige kura pamoja, na lazima tujue kile tunataka kwa serikali. Na pia nataka kuambia, in the next budget, serikali imesign agreement na serikali ya Korea 25 billion kuchukua maji kutoka hapo Nzoia kwa waterfalls kusambaza hapa Kakamega. Kidogo tu ndio itaenda kule Bungoma, inakujia huko Kakamega isukume mpaka kule Kakamega town. Mancho Murgeria na mange nko ariganirete ase ekionga chinse birensemo ya kabire kurenda sense mentanga noto ikero mwere wega turaso ase studio ya kabire turamwari bagomo director Villa Kariri ara kana bills kidogo tokurena sense ya kabire inchiko gendra hukumanya mange toskale. Usie bono na bukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimerulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemerulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Glows Pad asago konya abana abanyaruka na boigo n'abantu kwegendereria omositomo sene tomo chore Gloria Oruba bigakubaganirya a Christmas tikia umwaka mugiya w'ibisho 2025. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso gusega sigire mechando ao ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyo kuyarungeya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitariga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imeyumo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari yao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira rituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yali ngo mubero nenta amanyete na wenete asamange bakirisi ni wetera seti namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia.
Mwanchomo rigeria karibu sana naenda sense meiga ya kabire yekionga chinse bira senchira yobo ikeno butuko bwa ratogendra kwemanya nabono togosuka bosio tunyaka bato rigeria sobo ime engana yogocherro kwa bananchi na barabugo sira se chinchira chobo tukanu egento kyabere gekolenta liberera litindi egatia bananchi anemono abasae naboigo abaraiba siasa niko bono abasae kurwa sensemo ya nanyuki banyarko babagwe soke na komoche serikali insio baraibwa muraibwensi akanyo skuli ya muruto naboigo abatendibe sekta yoborendi kurwa se wizara eria yobo ndi boime yense na bega batendi bawo bisabo borendi asoko enekya utaboto kama chibu chiko baga kurendya mabori abo kubwatakana negati yabasaya babere bakobekwa byara na boigo gosira ase chinchira chobo tutukanu tyatura chinkwana cyabasaya abo abo bagwaserere go cyako enekya okurobekana sama tukaribosyo onya serikali tari gweso kya senchirerengia na gokwandrengane protect us as the citizens. Lakini sasa mnakuja hapa mnaanza kutushikashika, mnatuteka nyara, mnatupeleka sijui wapi, all in the name of what? Mnataka kutuuzia uoga. Na hivyo vile mnaendelea itazua mambo ambayo pia sisi kama Wakenya si ati tunataka, lakini the pressure is going to increase. Tunaelekea mwaka ingine na kama 2 years hivi ndivyo yenye tumeona watoto wenye wameuawa, hata wale hatujui kwenye wako ndio wengi. Tuna saizi hata kila mzazi anakaa ameogofia tu maisha, tunakaa tukipigiwa hata masimu. I being a victim of abduction, nilichukuliwa na nyuki nikapelekwa Chaka. Tulikuwa wengi, kwa hiyo gari yenye walinichukua singewahi labda patikana. Hata serikali ya mkoroni, serikali ya Kenyatta, serikali ya mzee Moi haikuwa inapigana na watoto. Nataka niulize rais wetu aje, kama hawa watoto unaona wamefanya makosa, mbona usipawapeleke kotini in the due process? Mwancho murigeria sengane yeyo niko bona sentunde ntangani kegima omorugi bomo konye bomara ibwenso mokoro moske Dorcas Rigathi anyar ko bakagwe soke na ergo kwandra engane yo yogocherro kwa bananchi na gosira se chinchira chobo tutukanu anemono abasai asibona atebre ne chinga ke basai mwente kwegwa eribaga na barabo kweganderia ase emeroberio yabo tamba anemono hasobo tumeki bwe chinchira che kimitandao echi cyanyar ko bachiko bobo tumeki asobonga samotka banga gasegati yabasai moske Muske Dorcas Rigathi niko boigaruro koboya gocha sabasa yabo kwenekia bunanko bwati bare amachiko kero bakoriya gwikirania emeroberio yabo ya creditco. And we are looking and seeing that this era we are having a similar kind of occurrence where the boy child is dying from many different varied reasons. Some have been dying because of people who are brewing illicit brews, others who are selling the drugs, and at the same time we are having children who are being abducted, and you have seen in the recent past in the media where women, men and parents are crying over the abducted children because it is becoming something that is so frequent. And we are talking about the cry of a woman. It is a woman who gives birth to a child, and we bring them up and we want to see their dreams, which are validated, and their vision and destinies established and accomplished. But right now what we are seeing is the young people are abducted, they are killed, they are put in sacks. Some you find them in Kware, and that's when we remind ourselves of the time of Herod. It was a time like that women were crying because their sons were dying. It's the same thing we are talking about today, and we need to change the way the community and the society is living, and we start living like human beings. Let our children grow to maturity, let them be able to be fathers, let them be mothers, and let them be able to build our nation. We cannot abduct our children, and we cannot continue with the thread that is there and expect to have a tomorrow. And I believe that is why we see there is too much anger by our young people, because they are trying to express themselves in many ways. Of course, we are also appealing to our children that they start to look at things in a very different way, and they can come and engage us so that
Nomukonyi bo mugavana bwe county ya Machakos Mheshimiwa Francis Mwangangi na Reniga Sokire na komochia butendri bwe sekta y'uburendia sense ya Kenya hasogocherwa no gusira kwa bakenya babero gusira se chinchira chobotukano hasebona ruko boria gocha somura ibwense ya Kenya Muskwila Mruto aisokia senchira ya bene na kone kya munanko imukiyare ebitambakiro birache kone kya huko tukuterware komero biro yogosira kwa bananchi ase chinchira chobotukano. Professor, it is so sad. Our country today, we are talking about forced disappearance, forced abductions. Na yule rais tuko nayo anasema yeye ajui kama kuna watu wanapotea na ni yeye anatuongoza. Hii maajabu haya, Mheshimiwa Ruto. Watoto wako wanapotea, alafu wakipotea wewe unasema ujui. Tumekuwa wazee, hao watoto. Nani ata take over the country? Nani ata take over as an MCA? Who will take over from Professor? So what we are saying, naona hawa ni kama wameshindwa na kazi, na ikiwa rais wa jamhuri na uko na vitengo vyote vya usalama, ujui wa Kenya wamepotea, ili hali Kenya National Commission on Human Rights ambayo inalipwa na wananchi hawa na sisi wote wanasema wananchi wamepotea na wengine wameuliwa, lakini rais hajui, then we have every reason to say we are living in a very sad situation. And that's why mimi naona, kwa maoni yangu, naona it's good we have a truly God-fearing person in the name of the Toska bosimu anchumurigeria hegati ya barai hanemono kurwa se serikali ya Kenya Kwanza niko banyarko babagwesokea na kwegera emiroberio ya serikali na bego kumwegera umuraibwense ya Kenya Muskwila Mruto aseba rogo saba anyarko bagakwegwa ribaga yokuriye gwikirania bokoreri borobya gochia saba nanchi na bega magendra se chinsemo abara yabo niko bana barokandire komo mochia homo konyi bomuraibwense mukuru muskeriga digashagwa hoyo asamatuka bwangwega obeire egakomochia emiroberio ya serikali asobonge niko bana batebire hogo amo kwa bara ikuba se chinsemo chonsi kubwata sia serikali wikirania bokoreri borobya na kikira cheko kwenye NC ya Kenya kwegandria nimona se chi sector What we are witnessing is a systematic intention and deliberate move to destabilize the country and to polarize the communities in the Republic of Kenya. I want to take this moment and condemn and to call upon every leader. As much as we have political difference, we have political scores to settle, it is not the right way to polarize the country and to cause mayhem among the communities. Amesema anajua watu wenye anaabduct watu, na sisi tunasema kuna ofisi inaitwa DCI ambayo iko Kiambu Road. Kama anajua, aende huko Kiambu Road, aende a record statement, na akimaliza hapo asiende nyumbani, apitie mahali inaitwa Mathare hapo, kichwa yake iangaliwe vizuri kama iko sawa, kwa sababu nafikiri kuna kitu kibaya, kitu kidogo tu. Hiyo stage managed disruptions kwa meetings na kublame government kila wakati. Tunataka ni condemn with the strongest terms possible, na nimuhimiza ya kwamba hii sheria watu ambao wa DCI, watu wa investigative units, tafadhali muinvestigate ayo fake abductions na pia fake disruptions ya meetings. Wale culprits wawekwe ndani na wastakiwe. And I'm almost 100% sure that they're the ones who are plotting these issues of abduction so that it looks like it is this. Toska husema nchumurigeria se ensemo yekionga chigosori ni go kurwase iritkoria rero egekombe giasaka wa cup gika omwerio ikiarenge kwa wasari wa segeti Kenya ngoso ikigotoka se bunge abasi ase county ya Kisii ase gosori gatie timu ya Young Stars na boigo 11 Stars yene kiwa ase timu ya Young Stars yana koba gekonyora obubibwe yamo ase bosa na boigo baimoka koba ebege kombe kyo nabono nigo banyora ebiego ase abatenri ebensemeyo banyara koba bagwakira mbuya monegati abarai abega babwatani bari bagenda gwesokya na kubeka emiroberio yogo kinya ebiegwa ane mono chinga kechiga aboroki wa bange na bega basai bari nkaso biga omotambe bwerusa nigo bigo mu MCA hobasi bogetaurio nera nyara koba kagwikirana na goteba nachi kurwase tournament
ndiye yajagete mutinyukane mwaka uyu guchere kwa yabono mutinyu 12 nikirenga kiarenge nature talents nagakira umupira ingakiye kintu aroje ngangitwa miseti abaki otogotwara abaki abaya lakini bali bako barorera gukumutumba ligatoka lakini kikirenga kia naiga kirarero yaikire final ngwate gekombe best team koirere baine umupira second team koirere 30 umupira namba 3 koirere 20 n'umupira timu namba 4 koirere 10 umupira ne timu ikiwansi namba 1 paka 4 kyanya ora uniform t-shirt short ne socks asego ekirenga gito gaiga tali politics no korora abana bali babwate talent bataramanyikane na indo abantu bagetembe TV twabali kiraiga seke kwanda byemo na sogocha abandi batasi abana baita baikiranie kirenga motoraiga no misione wadine yaye yakombe kekirekia ugetauri ward ene rumurayo ugetauri ward na injina moile libaga mugambi karibu tangani yegera ngambia munase sponsor yege kombe keyo Mito Dennis ekiagera abotagitaba murabete nguriyito werwe asoko konya murabaito makinjika talent yao babwate mupiro yogendere kurumutinyukane na ndi biteringi bitwa somiro munabarai ambalitangani konyorire imechanda barai babwate awao ona timu nyingi chibwati coaches wale train wanyole babwate bifaa visa ine ono munabarai yego tokonya tonyole nafasi ingi yo kulinga kitogo soa ase challenges ekyanyole unabatangani bali ona leo tabale nenge kombe ke ngejukia teregetwe na ndu abanga nese njiranga toleta siasa ibi ona le kulia murabaito babo gitaulira ndaso bonge bachime kura emepiriye elinde konya abasaye baito batwachika kingiya cha entertainment berusia se egasi ede yo nyaka mu kumenya solo kumwa marwa ikiagera babwate nafasi bagochese kubandala gona bongolinga mbiya monaso yo muntu na ndembolia banda banga Mwancho murigeria naboigo ese ekionga chinsa inye ninchi egokomanya ase egosoria nekiwase geti Kenya tieko ase ewodi ya nyatieko bunge ya Kitutu Church South ase county ya Kisii ase egosoria gosieka omwaka egati ya abagosori be timu ya Kiongongi FC yabagaka naboigo abasaye bunenchira yamo yokonekia bunango cha baramo kokonya abasaye kwegendria semeroberi abuna gotaesonania ase hobotumiki bwa mariogo yogotinda nabano chingake chigabarenka somotumoko oyiga homutambe bwerusego sireyo yerera abasaya bwo kunyarako baba kwingira abagaka kigori inye ase ibere ninchiko komanya ase ekionga chinsa inye higo toskara wikira gumwancho murigeria no togikira omwerio wekionga chinsa ibera senchira wikano botuko bwarero kiraika kya butukire 35 nemo tunguganiria emargoba ere entoero no bego kugendera kwegokya nemiroberi gendete ya Getembe TV nchenkuru kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwa senseme yomunu wemanyero nera onkonya kwaneka igango chara senchire na baigo director Villa Kariri kuru studio ya kabere oyone kya merugine chibicha ngo chara senchire rengia tomera nege koroga chinsa inye Elimu Academy nesukuru yoboroso eyokorwa amegere yechiseme chichumurulio omuya OCBC na bwigo na junior secondary igobabwate enyombe nene ye ebitabu yani